Иргун булдар хизепле телеграфисем уже эфирда ирхи тебел. Эбир баян хамырын студия. Чуваш республикинде профессионал писательзен перлехен щеня ердюшине. Чуваш республикин культурндава девишле эщенне. Филология наукасен кандидатне. Лидия Филипповна Ихраластермер. Иргун булдар. Иргун булдар индерсем. Лидия Ивановна мэлле уйду хадлесе гилдерберин телеграфисем вали тархашын палаштар замырчы. Парнезем зделишинде курадып. Тюрех калада пиде интересли анжах еврмары дусем хадрлестерем перем жидвевал. Тванадал журнал башигынны. Тванадал журнал хжан духма бушлана. Мэлле яцембе тухсабына. Тюрех калада варар тада шак азын унда Тавати вишле ещене земзер бушне, перен Лидия Ивановна, паенхи Тванадалан, теп редакторы. Шавна баларцах каламала. Тванадал журнал редакторы, шапла. Шагыдова через хуравлагана, пульсации, ятла, хаман пульсация, чундапи, ятла, савазен книги не барнелеп. Тебрыдовевал евродарах пулать. Марина, тебрыдовевал шешпел мишибе жигынна ебе ханда шешпел жире жинде журал зависне. Кыжалда да берен шешпел миши журалдаран башыр жирим жол булать. Шаван бада край сейсписке ятла книги альбомгаларды мәребер иртне жол. Пиде манжутпа узыл книге булать. Шаван ба икимы жидова хуравлагана шак книги не барнели бір. Ыдве шапларах, Украинарах, хошшулда, ойшта, хошвырында. Черетле юлашки дезе каламас бар. Пала гушны булны хошшулда, хошвырында. Мілі материалдан пулны не галазан та адалайхра. Мілере туллыре хурав барадинде камчималдан. Титулы хурауба шыңграласа шидеть, шавна, и бир шав телеграфша шак книгине парнеле бір шапла ведь? Шапла. Видеогамылы хизепли телеграфшизем пирин бешігін малы телефон номері ялан хиле халыши чешірімдіқыр алы ұлтта. Сирин шыңгравырсыне түзім сырын кедет бір. Телефон номері калашвесенчине экран шинже бұлі. Нумай булмаш. Лидия Ивановна, пирен профессионал писательзен союзен сезде пулзаиртре, волынде мне білдерет, вол отчет тумалыне, тада шене суйлав иртермелине білдерет сестене. Волынде юлашки вахтра кашне вишишул хушинде ирдедінде, вишишулдан иртсе брать. Шутладып там, пирен тван шаржыван асла варши вогоденде, лажазыне де фронда азатсап дерзен, Вогырзен турда хушине дыма девне. Шавғыдазы директ мана шагы. Унда анде аршинзене десіндемір ердюші бұлма. Вадылаша Ирана Бусмедесе Юрий Артемьев, филология докторне, литературы тишкерючене критикне де сензе похрымыр анжақта пирен аршинзем херіштерех пульдеш. Вара пирен суйлава игежен хушинде ертермелі бульджем. Василий Николаевич Пушкин ба, Лидия Ивановна Филиппова Хушинде. Ытларах сазы бұқса, Лидия Ивановна Филиппова шендерде. Те саламламала, те, керек міле бұлзасында түзімлік сунас келет, түзімлік. Тавда бұш, Марина, күнда әнде савынмалы, саламламалы терсібе шуқырақ болы деп, мен жындезен ибір ішлеме хынықны, плет первеке шырап жезем жинже педи бұзық ява аплықтырать, мен жындезем візем хыйнемай политиксем, хыйнемай идеологсем, чынмалдан сумақ болны дейт бір. Шавын ба ішлемеле шавна жежінландым. Ішрен бар ақырамаст бір, бірлешле бір. Телеграфизм халяшын граласа шитріште итлезе бұғаривесіне. Тарғашын итлепі. Кен ховыр траққына тулы хурау барса, терес хурау барса, парнешін зейлешін. Алі итлет персире езір уже эфирда, кала жердірғашын? Үргін бұлдар. Үргін бұлдар? Езір ховыр трақ қалашмадырышыр? Кына, Марина, Федоровна тогда, Лидия Ивановна, ибо прямо что идущие отвечать вашим. Таргашин. Тванадал, хажат, журнал, пинье того, что водопад мешулда дуга вышлана. Тванадал журнал, пинье того, что водопад мешулда дуга вышлана. Малала. Прямо трактир ятлаба. Трактир? Пинье того, что водопад мешулда, и лемля литература ятта. Пинде тогожыр, черек тваттымы шура, тванадал, ятпа туға бұшланы. Трактир ятпа. Піремішне, тебір ғұт қалыр ғадырғашын.
Премеш ятне. Лидиванна пиде тірсірек қалаттарашын шап премеш ятне журналын чималдан ки ятне. Чын малдан мілі ятпа дұқма бұшланы? Трактор. Трактор, палақ трактор. Кам була Терези, Роштан? Трактор. Трактор омандымыр. Юрать, Ну, Юре, пірем жидеве, шомал. Лидиванна. Шендеру жидезе Была ежына. твоя Аплабулзасын? надежда. Пиде кымылы Надежда Саламат пресере Николай Фурамын живуннымыш шурда келсе, шак парнине илме булдарадыр. Чуны ши шапла. Кыдартма булдарадыр парнине. Чуны ши ятла кенегевыл, сывызем вырысла чывашла гундаманын. Юра, аттавда бұш, саламлат пресере. Саламлат, бір перінде бір үйді ойолжы, үйдімне тебір құткалы сахарсында юрат тюре. Ыдыве тепри еврдарах, шапларах, Украинара, шеш пельмиши, яджибе, анжахрах, юлашки гуднже, ошта, хожан, хошвырында, милле материалдан палык лартны. Ыдыве шапларах. Оннан малла, парнине, инде Парне, крайси списки ятла, альбом, книги альбом. Шеш білмеші ендешінчен, шак парнине илме кымылы болы десе шутладып телеграфисене, шамбада чималдан, пуринженде малдан теріс құрау башын қаласы шитме тұрышырдар қашын. Онсыр бұшне Лидиванна айзыр қорда, үйзісі мама бұлдарадыр, ұйшау калашва шамышын ергелет бірдейіп бер. Хезепті телеграфисем сирін сасырада илдесче берін эфир бұқыджа нумаяқ мар болсасында. Лидиваннан сумахран пирень Малданхи Ердюща, Союзын Малданхи председателя Геннадий Максимов волынде іштеген вайбиттешін анжақта калары. Ебі хыбархажадын теп редакторын шуме бұл задрадып, манын ішсем капладыну маяваплығым пызық, тұқса жүремеде мелесі майысым сағалдарақ кері, шавынба малалла ішлеме келішместіп кері. Шавықтырақ санын ак предикаямар лав, тиев, яваплық, тыванадыл. Пірдем литература журнале, чеваш писательзен литература журнале саншинже. Хұрат Маришавы. Шапла галас келет. Храмалы еші көгіндаман жұтпа. Хирарымзем денеренде, хирарымзем мен жинха председатель ердюжі бұлма бұлдараймашы. Пиренім бектесліксем темен жүклек. Түре ғаза келет мана Мария Уқсай ғамырын ширавжа. Бұл веке шамра, хер хайбығаденде, пірреміш колхоз председателі бұлны, шав Куславка районде. Хуразадыман бұл, ұндыр бұшне күн бектесліксем нумай берін ағавет. Но тыванадыл, мен жин храмастып дедіп, мен жин храмарым, мен жин келешім, мен жин дезен тыванадыл журнала иге жулынде, Тұтса бұрады предактиледіп, шавынба писателі зенеде, пілзе жейтіне, еп негамада пайлашын мар, пачақ ұрықла пұрнеде манын хамырын журнал страницы зенде кыдарда аскелет, халінде вижезу үсті хали икі жеш, пидяван, писатель зенбе шиғыну бұр, візем кам мене тыныне, мен бұлдарныне, мілі жырма бұлдарныне пілет бір, халінде шамрық сенбе де ішлеме бұшларымыр, шавынба Пнебе хергелі болады. Бұл жейіп тузабына, малалла тада анлырақ енді ғалып ғапыр. Ют ишмар. Шук, пережех вала, анлырақ шеш. Тада енді балақку обществола я бала, уксалы я бала мар. Тюлевсір. Вот шавы бідерет. Ти пызыки вырлығы. Мәшін дезесіне бір білет бір күршілі республика зенде де, еншеде гаймагерлі мар, пуринде шалулы әш вырыне бұр, шурджы бұр, шаплайы, Бұл пирингіна тюлевсіреш, ұнда әнде чүнібе тван литературына, тван халға парыны шиншеш, пәдім кымылдан, пәдім вайне парса ішіме бұлдарад. Лидиванны пиріне телеграфизм шыңғыралызық тұрашы, итлемеллех калаш вадатсақ. Бізіне хизепті бар, алі итлет бірсіре? Есір өше эфирда калашыр дырғашын үрігін бұлдыр. Үрігін бұлдар? Үрігін. Хура барашын чеші? Үрігін бұлдар? Манын икіміз үйдіва құралас келечі. Тарғашын. Пинде дағаржар бұн белгімі шулда, шестел вильны хулара, астер хулынже. Хура гранитран, стела бірнаштарны. Аналардығанзем, канаш ендешілген хасарызем бұлны. Шулне тебір ғучен қалыр ғадарғашын. Пинде дағаржар бұн белгімі шулги шурлау екенже. Шок терсмар.
Тресмар Марина. Шел. Может, Павел Трезех калза пыйдешь, аплай чулне гна. Кыштак тюрслихи бур, анжақ шабақта онда водыр проценткina бұл тірсіне қалары. Ай. Шел булинде, ешнаймас прапла хурава, и бир туллыре хурав. Гдеть перехизе по телеграфисем. Парнине вара, шавжина, кумылдан парнеле бір. Малла итлет бір. Тингенали диванна каласах вардын, халенде бирен вижи союз мар, иге союз шештезе, ку лайхи на джари, телеграфисене ландырзах вармаллах. Ман жұтпа шагывыл пиде лайық пулым. Шавынба Федор Георгиевич, Хведер Агивер Ширавжина тавдывадып. Мен жындезен темле болзанда пірле, вайзене бірлештерзен, үшлеме, шымылрақ бұлад. Шагывыл пілімле халхи бұғытри чываш литературы жынде ұры болым гына. Мен жындезен Хведер Агиверіне хурындаш ятлы пірлеге. Халенде парақышласы ыду бұрайд. Пиринбе пірлешне был, профессионал писательзен союзбе пірлешне был, вайзене пірлештерне вайлатны кына. Візенде, онда Шираган, Шинзе бур, Хведер Агивер, Матур, Хальде Жирать, Владимир Мишан, Людмила Смолина, Чельбир, Геннадий Чельбир пирен. Александр Портада онда Марчиха. Портада бирен Хведер Агивер союзенде. Пиде активлы драматург был бирен. Шапла, Ширавжезем пур. Хальвара инде бізем бірле шыреш, аққышткайра хибір телеграфисене сюжетне дек дарцельме бұлдарат пырғанде шарагала жуан бұлдыр десе, кіскегіна сюжет, шав сестран, мүлі бұлса ерте елдақ. Пиде херу иртре дюрех шапла ветха. Херу иртре шапла, бұл савындарат, херу бұл. Лайық, Ширавжезем бізем Шабақта шагымбек ұшы үйді юлжы. Мен думала, бұл Федра Гивер келіне палақ шавдарантин савындар же, анжақ, Ушка небех, он союзінде мешешінға, елдақ, нембұқ мазыр кіртсе мала пұрнеде, союзбех віземде Рашей писательзен союзінде Рашишкеға візенде удостоверение бұр. Тірсібе Марина пледіне берен мәлелары дұру. Вижі бірлігеде, вижі союзеде берен Рашей, Ширавжезен бірлігін жеді Рашей. Союз писателей России выросла. Шавында дыраща. Пуринде удостоверение зем шавында. Эбенде халимана суйланы хыщынах. Баллах мускавба шигындым. Геннадий Викторович Иванов унда секретариатра. Волчапланландарджа. Паллах візіне пірлештермелі, ежынмалла, анжақта камын биле жезем бұр. Тада шак нада калазағы варасқа тен пере баян хамырын ширап жезем де етлеші. Шагын бегінландаржы Геннадий Викторович халхи бұғытра, билетсене, союз биле жезене, шене еші, удостоверение зембе улмаштараши, шавынба тарғашын, кам халінде пирин союз радырайт, профессионал писательзен союзінде, манбада пите чуртне бұрзаға ервишер бірем шпілеме, ешін ғыравлар, мүжіндезен, Пурин дедері улыштармалла хал. Кам шамында союз радырайт мускавра, улыштарат бар. Но пурнеде мар балахтерім, херықшиде шиын, Пире Хведер Агивер список тузабаны, пăхрымыр, ширым пиллігі же паянгун, шираганны зем, эбір пілеген зем, мен жинха візіне бірін союза хамыр ежа елесмар. Аплащене правление ешенде бұқсадуғат візіне? Паллах. Шидес вғытыра бұқсадуға бар. Лизиванна телеграфисем пиде хастар, худшынаши бірін галашева, шынгралзақтыраща, те бір хуравне итлесі бұғарға, тен терезех. Парнине хватрах телеграфисем батне жидерес кілечкеға, наде бір худкадар цейлет. Шагынбек край ятла книги альбом. Үргін бұлдар? Есер өже эфирда галашырдыр ғашын? Ах, пере илденмес. Үргін бұлдар? Манон иккеніз изучите, это Чернигов областінде, Остер областінде, Канашсе, Манар жетігеді денесі? Пидяван. Мишеміш шулда. Канашсе, енгеслехе, Булышный бе, Украин Радисова Надежда Ивановна, Булышный бе, пинде, то иге пинде вишеміш шулда, бун вишеміш шулда. Бун вишеміш шулда, Лидиванна. Халиге бідін бектеріс бұрат. Хош вырында, мүлі материалдан. Шене гранит памятник ушна. Ах, Марина, пөден үшлет терезінде. Ага, терезінде. Ада ешіна пұр, шендер үйзе. Ешіна пұр, пүйден ұмай терезкалары. Материал. Юрай тавда бұшсире?
Тавда бушсире шак княгине Лидиванна Филиппова Сегерне парнине кезелме булдар адресер хизеплетсиле гуравши шиндерүйше Николай Фураминчи вунну маршурда. Тірісірек хурамне галазақ баразы. Тулыре хурамне хойгалат Лидиванна. Тірісірек хурави шагын бектованы мырзем. Игебенде бун вишіміш жылда Чуваш Республикин делегация кайначе Украинына шаб ерша канашсем денге шлихте ширап жезе мұнда Чуваш хастары зем болныче бара игебенде бун вишіміш жылги августан шерім билікмі жынже Украинара астер хули шивығынже шеш пілмешіне пушлаза пыдарны бұрында онда шеш пілмешін тузы Федор Пакрышын хайвығыдынже юман юбал артны болны шавынба юна жарах хура гранитран пиде чаплы палы лартрым ребер. Тепергелюжи Украина речевашсен ендешлих ердюжи Надежда Ивановна Лисовая. Асын захварчы берін телегурайшы. Шапла матур, Лисовая Матур вуланы еппен шаплавет. Вуланы он берге серкалысы баны чықай бұғыденде казегіліне хышынақ пиде тулы информация хыбар пулнычы. Халінде телеграфшысынбе бірле сюжет пықсайлер бұл тень. Шак пирен ширавшысен сезе профессионал писатель Зенясты Бухове міле иртне шинден тарғашын. Съезда иртне вижу жылда пурнышран уйрылзагайна ширавшысыне пір минут шыптырза азын нинжем пушларыш. Профессионал писательзен пірлежівінже баян тағырун білік сымақысты. Візінжен херқса кіржі шак пілдерішлі пұғыва келме майдупна. Виші жылда литература ежінже мінле ұлжынузем шеденюзем пулный берге Союз ердюжи Геннадий Максимов подемлетря. Шеге кашты жавашкай батша буза бурынны, писательзем темиже ушкына байланны, нигамадамар хамура хурагуджем. Ширавжезен сумне жапде андарзалатры. Республикан культуры министрі Константин Яковлев та оның замахне шереплеце вижі бірліхін пірджіміра чымырдан маллах теря. Шаун беге хюлашке вғытра писательзене майбур даран шымылық күніне галаря. Бұл жұтрағы регион зене тұқса жүре медиа. Шапла жирав жезем Тудар, Пушкар республики зене, Пенза, Чымбір, Самар область зене, Пидер хулыне житня. Вижі союз бірлешсен тадақта нумайрах эштума пуле, тере Константин Яковлев. Войхват ситне даран сленя. Ситменне семдю булны дезегас келет. Пурнеде сидерес хашчуне шоғыз пузанды ана. Хашчуне сидерей местір. Умбекеде булны. Ыйду зем лартны зем булны зерейен день. Бәлдерде дәл булара аставадыры зырына. Писатель зембе калажу зем булны чеунда. Журнал зем берге аставадыр да. Он жөнехте бәхам шоғысыне каланым. Паларт нөмеле буласлық сем пуррине. Творчество секции зене пырдак черце амалла, терлі жанр бар. Пір-бірне вуланы, кебір жүхне шавраздел земір термелле берін. Кінеге зене хытланы пызык пілдерішлі. Писал зен пұғынза пір-бірін шуғышне пілдермелле бірне бірін. Хак памалла. Союза ждес вижи жул коммерции бырасыне татсабама шымыл булмаря. Пуштарынызем твады кандидата зенжеш. Марина Корягинова, Лидия Филиппова ширавжызене, тада Василий Пушкинба, Юрий Артемьев литература критики зене. Марина Корягинова, Юрий Артемьев кусыневе хиришлереш. Вартынза злава худшыныйге кандидатран таванадыл журнал редакторя Лидия Филиппова ытларақсазы буштарза Союзын шыне ердюжи булзадыджа. Хведера гивер ерцы бұраган хурындаш пірліх профессионал писательзен ушкыне керес кымылыне білдерджа. Шаплавара республикара малашне ширавжызен иги бірлігі буля. Теп союз юхмамиши ерцы бұраганы де бірлежесі жанать. Пирин телеграфшысем шак сюжет пынывық трашын гралза хитріште. Пирин тада уравлас келет Лидивану иду параймаши дада деші. Еп шутлапта ашав тванадыл не барнелесе амада бұлдарат. Хай Лидиваны, енден де оның хадырге бір үйді бұлзасын телеграфшысем вали. Тванадыл мар бұлзасын кайран, кезе бама бұлдарат юр хойынгене хойжирныне. Тень. Үйду. Тарғашын, хадри. Тванадыл журналын піреміш редакторя. Она редакциялезе Клара Гани кам был на еппин. Интернет-рабор. Халінде бұлышса да бадыр, интернет-ра демде бір бол. Чынақта кам интернетра маларақ тупса, чималдан бір мадашын гралза шитсе теріс хурау барад, еппен Лидиванна она Тванадыл журналын шене номеріне барнелечи. Ку манбая килни баян икимыш номерінде вишеміш мары, вишеміш же тухны замахмай. Ну, кунада парнелеме бұлдарат бар. Тванадыл журнал бұл пірден бір литература журналы болса юлде болсасында, бұл
Унда хайлавсем шитмен еверлах пур десе калашне астывады малдахи редакторзем. Санран маларах Василий Кервень бульже бирен. Ундан маларах Арсений Тарасов бульже шаплавет. Вот всем пиде еверлару дуру десе калачиш. Паха хайлав тупма. Если мен галма бұлдарадың Нанды мыдыва. Эбенди хали иги жул ишледеп, това надыл журнал редакторы бұл зашаплавить ха. Ну менле галамалайынде. Ширап жезем пур везем бирен. Эбе галарым бетха, нихшне де пайдас келіне шманын шапла. Эбе юхмаза өзіне де бюджетлерім, аги веріне де тергемерім. Профессионал писатель за неде кадартма дырышым. Журнале тваны мырзем, шер жирым загыр страницылығына. Палах чын профессионал жайынде дұқсадыраган, чывашла дұқсадыраган, бірден бір литература журнале Шавын бай бир пурнеде кунчуде гдардай маспар, кунда инде шав пағалық шайынже, Марина, темле вулзанда шойрыксем пурунда. Шавын ба вайларахизине пурозы гдартмадыр жапыр пушламышынже ыйда шежінзем сымақмай. Вот халенде... Киризенжен, малдан жирнызенжен шаплайха? Малдан жирнызенжен мар. Халей бір ытларах шене авторзіне гдартмадыр жатпыр. Пур візем бері шене авторзем пур. Халі хыземех тұқса бұрашы. Візем бе бір халі ішлеме пушларымыр. Пур візем вара камзем дүре. Эшлеме бушланы, Лидия Ивановна, мне білдерет, эшлеме бушланы. Смахран редакциялизе пама пулиха, бір шивич калемле шен. Андяқта она була лайхра ширма пушламас. Тен бирін шабақта шаврасы делсем, шутсия бузем ертеме пушламала. Шабақ шағын жинжен калашында инде. Хали бір редколлеги, редколлеги ешне улыштардымыр. Пушкыртран кіртірімірі Николай Ишимбая шурадылы литпірлежу члене, ондан хузандан сундал, чываш ширав жезем онда бірлешне. Сундал, хузандан Евгений Турган ерте бұрады. Онзыр бүшне тепре перен тада бур візем шевле чембер облажынже. Инже тризем кізе жүремеш пүлғанже? Шапла. Візен хазен литература бірлежі візен хазен онда еш. Шавын ба шакрет коллеги члени зіне байдажы зіне галарымыр. Адырға хывырынны зіне пығырында эшлер візен беде. Перетемле бұлзанда лайхрахи зіне суйлазы ярзы бама дорыжыр. Кунды зіне рет коллеги членінже перен Юрий Артемьев. Кунда берен Юрий Семендер. Ебен хамақ қалады бінде. Тархашын кыдардырмалдан Юрий Семеновича. Тархашын кыдардар. Вара візем кыдарда шыға жембе. Хынық сагарыш негамда хереш мар. Ну палах візем кымызырланы тубынать. Ах, темле бұлзанда перенша поэзия дене. Кыштақ каярах юлза бұрат шел бұлейінде. Тілмеле бұлза бұрат. Прозырада берен хал. Драматургиреде. Шамрық сем бұр. Шав поэзине кірзе гаяс шутлы шамрыксем вара берен сағалырақ. Шавын ба халенде, ну, союз шайынже ешлеме бұшларым бұлзаны, халі чынны бейхте осталық клазы зем, осталық шкулы зем. Ұзырбышне да халі тванадыл журнал Грант выляза елже. Чываштын жень, сатира ба, юмор, антология. А выл грант, расширение хамырны. Шок, выл берене Чуваш Республикинже информация политикин. Информация политикин. Тень выл Лидия Ивановна пирен капкан журнала, сатира журналне хупны бешихын. Шамна хупмативнине была, шам бегенде хыне еврле компенсации баны был задухмаривал. Шам саплаштарны инде выл дырыс себе. Кунда коллег редакция ежи пызыкмар дырыс себе. Выл редакция нихшенженде, ну, жембек, пызык тубуш парат тезе галамы жоқ. Шавақта шав капкан бұғытлыға тұхма чарынны не, мәледе бұлзан, күштақты бұлзан халихе саплаштара стені. Шылдалқлық. Шапла. Шамын калзағы варамха майбур ребе ұзуғырза, ширав жізіне. Чилая же галя тванадыл журнал ба туслы, шигнуды даща, редакция алги выл хубун маш перендер себе телефоне выл, ман телефон, шаг журналда гдартны телефон. Шавын ба тавда бош сире, ширыр, килер, тюрегы даща, камзим хальхи вғытри, чываш литературин, палы жирав жизем, эп тюрег каладып. Камзим вулаганы гыдать, камзине, улькальмени гыдаща, Ангелина Павловская, Николай Максимова, Сергей Павлова, вот ыдаща черныбехте, Анатолий Кипеч. Роман Вулашин аплабузасым. Пызыкалы бушла хайлавсем, Вулашин биріне телегуравшысем. Шыңраласа шытрыш. Калаш үбіштен чен шығын забығарға юраде теніктер сұрау барыш. Бір 5 минутран эфир педетшіл бұлінде. Алю етлет бірзіре? Калашыр дырғашын? Алло, үрігін коллег бұлдыр? Үрігін? Үрігін бұлдыр? Екі мүшкін худ шыңраласа шытры бұлас? Телегуравша? Етлет бір? Вишемов ыдывль хурамне калас келет. Прямо редактор Никифор Маран Кажар Вачан Кабулна.
Терес саламлатпыр. Шагынбек Калашын Марина. Тыванадыл журнал редакцияне пырырдарашын пите чуртне вишимыш худа калажатпыр. Парнеземде булаще Тыванадыл журнал канамар. Апла Николаев урамынде вуны машурдамар, тюрех лезиванны батне парнелме бұры хизеплешіндері іше. Волынде пите чурдінде вырнашына? Шапла вишер Премеш пүлім. Эфир вғыджа вешенесі нумайда юлмары. Шабақтаман таврнас келет пулдарулық пушламышне ледиванна. Эзір педихастар істеме пушланычы студент чүлізенде нех темеле сире шанза гларзаянычы Пушкарт республикине Юра Михайловпа иксіре унда чвашхачаде ушма. Берен килдиште Белебей хула администрация инжень. Везене специалист керле Белебеевские известия выросла хача тухсадана везень. Чавашла дубляж кларашын везем. Вара перейзе гарыч хватер бадиш. Пилик шулунда иртренде Белебей хыбарызе. Малданах клардамар дубляж хачача. Кайран Уралзаси кларма бушларымар. Уралзаси халиде тухсады рачсымахмай. Пиде савындарать вал. Шапла. Шамба изир шак пызыгыше айкинчи инчи треть варсы манди пызыгыше изирек пушарсаяны. Смахмай мальчав регионды ендерсене пиде тавдуза мухтазах вараски. Ширнаши везем тыванадыл. Ширнаши. Смахмай тыванадыл журнал тиражы үссе брать падеккен. Гутлаши хабарцаяма да халя ендершикленюлі патшалық задание деген он лавуры берен. Мен жүклі тираж нумайрақ, шауын жүклі тада ыйдашы тираж үстермеле. Пағалықлы, халиге пәтекін жағынбек үссе пырат бар. Шауын бар регион зенжи хамырын булаган зене тавдывадып, ширы резерде, ширы нардарғашын, шубақ перен хал ширындару тапқары бұшланжы, ага уйген жен. Почта уйрымызыне кеме аны үргенер. Сымақмай қаласан, нумай бұлмайшы, тванадыл бұл рашейре, темле чисташын зейлдіға, тілінмелі бұлінде. Сымақран Күржі республикасынжене плебе пір журналдың адамар, темежен журнал, конкуренция биде бұзыған жақта теме бұла, пирін тванадыл, шавында сумлы бұлма бұлдарчы. Күндайын декіскен қалас бұлзан Шамбек, манын Хамыр республика жинжен темле бұлзан да Марина лахине қалаттарас келет. Шавынба, худшынам ғадерім тебір конкурса был пөдем жращей жайбе, вара чи лайық литература кыларыме номинацире, и бір пірремеш бұлдымар. Балақ күнда ұқшалы я баламар, шавақта статуэтка бадиш күлебе жавынбек. Бұл хавхаландырат ледиванды іштеме, шапла бұлдырды да шав хавхалануба малала удым кышын удымды бар, ішлер пирен іш фиде нумай, яваплыхе пызық. Шамбада хизеплетеле грашысем пурде бірле бұлар, Езір булаганзем, шираганзем, сиріншін ширашы, ебір пір-бірінбе бұрнат бірсу болыр, вайвадыр сіре тепреділ бұл чен. Тебе арилар.